Minkejja rapport mill-aktar xokkanti maħruġ mill-Awtorità Bankarja Ewropea EBA dwar l-FIAU u l-mod kif investigat il-każ ta' Pilatus Bank, il-Ministru Edward Scicluna baqa' jisfida l-konklużjonijiet tar-rapport. Wara jiem infittxu lill-Ministru tal-Finanzi ġala darba huwa responsabbli mill-qasam finanzjarju, Net News sab lill-Ministru Scicluna f'attività li saret fil-bini tal-Malta Stock Exchange. Imdawwar minn numru kbir ta' ġurnalisti, il-Ministru Edward Scicluna kien mistoqsi dwar ir-rapport tal-EBA illi kkundanna lill-FIAU meta r-rapport qal li fiħdan din l-Aġenzija hemm nuqqasijiet serji kbar u sistematiċi. Ħatibqa' tinsisti li m'għandekx terfa' responsabilità anzi tfarfar fuq ħadd ieħor meta ħaterfa'ha responsabilità. Ixan nitfarfar fuq ħadd ieħor, l-FIAU seħdu għan konsiderazzjoni, għandhom iż-żmien tagħhom biex jiddeċiedu biex jagħtu risposta u l-ewwel se tistenna risposta tal-FIAU. The FIU has been the subject of such a damning report of the EBA. How can you even sort of trust what's coming out of their mouth? They've even said that they're disappointed by the report. Is that a proper reaction? It looks like you didn't read the report. Mela xejn ir-rapport, Ministru, għidilna inti għal. Araw intom. Shortcomings in the FIU, their anti-money laundering directives. Disappointed. This is the kind of reaction I was asking question as well. Is this the kind of reaction in front of financial services, investors? Imma rapport tal-EBA jitkellem waħdu u fil-konklużjoni tiegħu jgħid li hemm nuqqasijiet serji u sistematiċi mhux biss fil-mod ta' kif saret l-investigazzjoni dwar Pilatus Bank, iżda nuqqasijiet li huma mifruxa b'mod aktar wiesa minn hekk. Din il-konklużjoni xokkanti minn waħda mill-iktar awtoritajiet serji fuq livell Ewropew ma waqfitx lil Edward Scicluna milli jinfexxi faħħar lill-FIAU u jiftaħar li din l-aġenzija kibret fi żmienu. I'm just defending the FIAU, whom I believe in. I've seen it growing. During my time, it started with 6 to 7 people. Now it has 43 people. Kif tista' the lack of police action undermines? It doesn't concern you, this report, at all. It seems like it doesn't concern you. Ministru, kif tista' inti tiddefettejt li tiddefendi l-FIAU u mbagħad ma tassumix responsabilità politika? Fit-tmiem l-attività Net News baqa' jistenna lil Edward Scicluna barra biex inkomplu nistaqsuh kif jista' jkun illi fuq naħa jiddefendi lill-FIAU u jiftaħar brixa meta tiġi tajba u fuq naħa l-oħra ma jerfax ir-responsabilità politika meta tiġi ħażina, bħalma ġara fil-każ tar-rapport tal-FIAU. Bil-Ministru jibqa' ħireġ għall-karozza u jinjora l-kameras ta' Net News. Tista' jekk jogħġbok allura li tiddefendi lill-FIAU għalfejn ma tridx tassumi responsabilità wara rapport kundannabbli bħal dak? Mġewet li qed tiddefendihom, Ministru. Kif allura ma tridx terfa' x'qed ibeżżak, Ministru? Hemm xi interess li tibqa' tiddefendi l-FIAU? Mario Frendo għal Net News mill-Belt Valletta.